Bu үйнің нешеп түбесі көшкен? Нәрсе болған аңа? Қатайтып жел ескен ме әлі? Кәкірі ясаған. Кәкірі ясаған? Боулинг табитанда, нешектір? Ой, шықмасқа? Меңа бейт мұнда қайыр. Орында қалмады. Ярар? Қоймем, yok, бұйыл қоймем, yok. Мен әйбәт әти түгіл, yok, yok. Навай. Үттінәсің, мұна бір аяқ білән үттінәсің. Мұна қазір сөйләгіз енді меңа самокатта нәрселер ішерге yoramay. Айда, айт. Кел мұндарақ кел, айда. Еғылмасқа. Еғылмасқа, енді, еғылмас үшін нәрсе іштері керек. Соқланабыз güzellikке Sübhanallah diye biz Өзі бізді тілемейше қойша көз дейді Рәббіз. Мен сізге қар бір сонағыш тәқдим етем. Біз бетінде түрлі сонағышлар білеміз. Әйметтігі бар бұнда әкі-бәкі қиықсәкілер. Біздің бола уақытта бар еді. Мен аның нәрсе аңлатқанын білмеймін. Ол сонағышны қазірді бәлкі әліміне әтиянилер қатырлилердір. Мына мұндай сонағыш бар еді. Сізде болған мұйық мұ білмейм, бізде бар еді. Энни, Бенни, Рикки, Факки, Турба, Синтабракки, Дәу, Красный, Дәу, Бац. Хәм кімге түртілі шул жеңілі, әйе, шул айтып қалай. Мен Зифа білән енді. Сіз екігі Зифа білән, Зифа жеңілді. Сізге меннен берім. Сіздің yoratқан шүғіллеріңіздің бірісі ол рәсім ясау, дұрыс. Мына мұнда біздің айда мұны алып қойып тұрғалы. Мотор, фломастер. Айда сен Зәлия бұяққа. Ярар. Ләкин рәсім ясау ғади генә түгел. Сіз өзіңізге қазір сойлағыз. Нинди түс керек сізге? Нәрсе сойлысыңыз келе? Бір түс. Ол болсын енді бірер қараңғырақ түс. Айда мен мына мәселен, айда Зифа сеңа яшілні? Yok, мен өзім ярым сойлайым. Айда мына шондайын айда. Сеңа ненден сойлайсың келгені? Yok, ол көрінір ме екенсің? Көрінедір. Ярайды қыз қызалына. Yok, bilemem. Ай, бігера қызақ сайладың. Зифа, yok, bu көрінеді. Яра, көрінерге тейш. Болды? Көрінеді. Қазір, мен мұны алып қоям. Бұнсы да керек ме әліге? Ярым ме ғамылсан? Тоқта. Біләсіз ме нешейбіз? Қазір. Әлі сен білмейсің де бейт әлі, ярайма дейсің. Қазір, мен сіздің көзлеріңізді бәйлейім. Көзлеріңізді бәйлеген келеш, сіз рәсім ясырға дейш боласыз. Әйе, ләкин рәсімні тілесәйін түгіл, әмин нәрсе етем, шуны ясысыз, яқшы ма? Бояғы білән яса, ол бет ручкаға шығын. Қолларыңызды жайлап қойығыз, қағазларыңызды алдығызға қойығыз. Мен сенікін бәйлейім. Ой, уже көрінді. Көрінерге тейішті түгілейім. Әйе. Неге қайша соғысыз? Әтәшіңіз көкай соған. Неге? Менің бұрын сұламай. Бар еді, андай. Біздің бала вақытта да бар еді шындай. Әтәш түгілбей. Тоқмақлар. Тауық. Тауық, әтәш көкай салмай ма? Yok. Yok мұны? Қоян біләсің? Көргенің бар мүлі? Әбәлки салады. Якисіз мұндам. Бұл қысқа болған екен, жойсыз мұны бәйлерге. Исәрмісіз? Құрметлі телевизор қараушы достарыбыз. Әти һәм мен тапшыруы эфирда һәм шираттағы шығарылышын башлайбыз. Болды ма? Көрінмей, қысайынды төзіп тұрға керек. Қағазыңды мына абайла. Зифа, сеңа ясарға керек. Сеңа ясарға керек. Әйді үй яса. Үй. Зәлия бізге ясасын. Яға қазір әкен. Мына болды. Ашып бердім. Қолым білән тұтма. Болды. Мына ашып бердім. Сеңа Зәлия ясарға керек болашақ. Әйді сен яса бірер қыз. Қыз? Әйе. Міне, әлі бет ауыр бет ясарға көзлер бәйленмеген келішті әлеймі? Қорап ясарға да жайсыз. Болды да мұны? Үй болды ма? Әйді үй құрыйына ясайбыз қазір машина ясап қой. Yok, машина ясай білмейм. Нәрсе ясай білесің? Эт? Қыз. Қыз әйді, сен де қызды ясайды. Шөйіне мәзір болғай. Сенің болды ма? Қытық аяқлары.
Ayda kız yanına malayında yasa. Bu da Yok, tigi yakkarak yasa. Mına bunda, ayda malay. Sen neresi yasadın Zifa? kız. Kız yasadın. Ayda sen yasa hazır quyosh. Yok. Bu da. Buldu, başka bir yasasın kelmeyi? Batırını yasamıysın, etni? Yok. Yok. Yara. Süteyim mi? Kısa mı bir katı? Hayır. Katırak kıstım bu şu kızım ay. Koyuş. Bana kara iyingni. Buldu. To'xta tiyme. Biz ko'rsatigani qolganlarga. Yaraymi o'ynash? Mana Zifaning ko'zin baylagan kelish yasagan Ati. İyi. rasmi. Ayda anglat, narsa bu? Bu? Kız. Bu uyning nishab tubasi ko'shgan. Narsa bo'lgan anga? Qot etib jil iskanmi alla? Ha? Kakri yasagan. Kakri yasa. To'xta, amunsi? Yaraymi men ko'zni ochim? Ayi, senikini de aşağı çıkar to'xta. Oshiqma. Hozir. Oy. Senin bu bunisi qiz bo'ldimi, bunisi qiz bo'ldimi? No, ikisi de karışık. To'xta. Mening bu bunisi qiz edi, deymi? Men seni qiz yasa degan edim. Mana bunisi narsasin bu? Bu qo'yishmi alla? Qo'yish ideal. Qo'yish, hali ko'z baylangan kelishdi, mana qara. Ko'rdingmi? Nechga ketib yasagan opa. Ham Ati. to'xta, bunda Sana bir tane rubonchika başırın. Ne bu buldu? ayi. Shunda elektrib qo'yirga kerak ekan. Ruchkali. Anam bir yağında ruşka. Men bit bilmayman, ul ikki yoqlimini. İyi. Master. Mana g'ayib menda bo'lgan. Shunga ko'ra yasay olmadim. Shunga ko'ra kakri chiqdim endi bu. İyi. Mana bit g'ayib bit menda ekan. Rassamda tug'il. Bu ishroqda da shulaymi? Yok olsun. Qarasın minakın. Bik motor. Mana ikkigiznikini de ko'rsatamiz. Mana shunday rasmlar yasadılar bugün Zaliya bilan Zifa. Ati ham men topshiruvida boshlaymiz. Qizlar, ko'rdingizmi siz? Men tizib qo'ydim tig'inda keglilar. İyi. Ham qo'lda mening to'p. Ayi. Bu narsa ekan? Belki bowling. Nishik? Bowling. Bowling. Alla Zifa sen bilasan. Bowlingni. Ayda anglatali kelali nishik o'ynaylar ani? Ayda. Anglat. Olasın tumdan. Ayi, qo'ya bosasan. Ort kara. Ayi. Ham navından şarga yoram. Masalan, yarar. Ayi. Shundan. Ham sen otasın. Ayi. Bowling varga. Bu shorni endi otasan. Bowling Ayi. varga. Ol. Kegliga. Ol tagarab bora. Otasimi, tagaratasimi? Otası. Tegaretası. Tagaratasi. Yaxshi. Tagarida. Ham sen ana audararga bitinsin. Bularni. Yaxshi. Ayda, sen boshla. Da bir şey. İki oldu. Yaxshi. Hozir men. Şey kaldı. Ayi, hozir men. Bowlingda bit bowlingning bit bar, aning barmoq taga turgan teshiklari, buning qo'yasan teshiklari. Qaysi Ama yoqin? yok dişiği. Yo'q. Yok. Bulaygina o'tamiz. Hayır. Bulaygina da o'tirga bo'ladi tashlar. Bowlingda bitanda nechikdir. Ati. Voy chiqmasqa. Menga bit bunda xayr, o'rinda qolmadi. Yarar. Durtev. Birisi qoldi hali. Hozir opa nechik buldira olarmikan? Belki men bir şuna da yitirim. Nishani? Bir. 5sindami? Hayda. Tirishib qara. Qaraygali opani. Opa durust bosdimi? Qarasin, sen tartibini qara, qoidalarini. Anari Dürüst. shtraf sol agarda durust bo'lmasa. Ştraf. Sening de durtev. Gene kaldı. Jinguşi Zaliya. Çimpiyon. Çimpiyon. Zaliya jinguşi biz Ancha.
Nishab. Chunki opa bit 2 topqir otdi, ikisinde de 4ni avdardi. 4ga 4ni qo'shqash nisha bo'la? 4ga 4ni. 9. Nisha 4ga 4ni qo'shqash? Qo'ya 9. Aydala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aya 8. Men boshda 4ni avdardim. Anlari 3ni avdardim. Nisha bo'la? 4ga 3ni qo'shqash. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7. Asin avdarding nishani? 3ni, anari 2ni. Aya 3ni ham 2ni, 3ga 2ni qo'shqash? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sening 5, menim 7, opaning bit 8. Shunga ko'ra kim jinguvchi? Opa. Narsa kayfing tushdi. Opa debgina qo'yding, ha? O bit o'ying'ina. Shunga ko'ra sizda kayfingizni tushirmadi. Tag'ini kavjidi. Men jinguvchi. Opa. Yarar. Sen jinguvchi bo'lding dey. Menda bahaslashuv o'rinsiz. Bahaslashirga kerakmi? Hozir 8. Necha bo'ldi? 8. Sen tag'in birini qo'yib, tag'in otdingmi? Ay, sen hiylakar tilkimi sen? Ha? Mana shulay deb jinguvga erishib bo'lar ekan. Men jinguvchi. Sen jinguvchi tugil. Yo'q, men jingildim, yarar. Biz davom etamiz olg'a taba, yarar. Olg'a qararmiz hozir. Shiratdagi o'yinda kim jinguvchi bo'lar, kim jingiluvchi bo'lar. Zifa, sen nega tusni saylaysan? Shamaha hozir. Mana. Men o'zimni yashilni saylayman. Siz narsa o'ynaysiz? Bu Elias degan bek Ningday o'yin? qiziq o'yin. Elias. Aha. Narsa ishlarga kerak? Aydan. Biz ham o'nglatirmiz. Menga da saylargami? Men sorini. Sora yarar. Hozir bundan qo'yib turamiz. Mana masalan, birinchi boshlar ayda Zifa. Chunki balakaydan boshlaydi. Ayda. Zifa boramında. Ayya. Hamon kelib jetam, namdi a deb ayta turgan. Mana bunda qichqira turgan, mana. Deb qichqiradi. Mana bunda da bor ol. Ayya, ular bunda bek ko'p. Ayya, shundan so'ng Zifa ola ko'rsatmishagina hamanda nimadir so'z yozilgan. Masalan, olma. Hamulani shu so'zni aytmishagina ko'rsatirga tegish bizga. Yo'q, sizlarga tegish. Ha, sizlarga tegish. Ayya, amnamanda teatr deganda, endi ko'rsatirga so'z. Ha, yaxshi. Ayda sen hozir sizlar narsa ekanini biz bilirga tegishaymi? Ayda. Ana jaykini kiyalar. Kepka. Shlepa. Mayka. Shlepa. Jaykini kiya turgan bo'lg'ash, jaykini kiyalar endi Shlepa. ul bosh kiymaymi? Bosh. Bosh kiyimi. Shlepa kiyap. Ana anikiya. Anikiya. Yo'q, biz. Da. Qizlar kiyalar endi. Yigitlar kiyami soni? Yo'q. Qizlargina kiya. Qizlargina kiya. Biz bilmaymiz. Yo'q, shlepa bo'lmadi bit endi. Alaysa, bil, shlepa? Nandi shlepa. Ayya, shlepa. Durust bildi. Shlepa, bo'ldi. Mana bunda bo'lgan kartochkalarni qo'yib boramiz. Qo'ydi hakim. Bo'ldi, hozir men. Voy, men bo'laman. Hozir senda. Ayya, men olam. Maktabda ul bik kerak. Narsa u. Maktabda bir ko'p kerak. Oqbur. O'qani o'qiylar. Kitob. Dars kitob. Amanda o'yinning nechik so'ng? Agarda masalan biz bila olmasak, nishli? Ikkinchi kishi. Ikkinchi kishi yuriymi? Ayya. Amanda butun kishi qayerga ketdim men? Ikkinchi kishi yurmaydi. Ikkinchi karta men olam. Hozir menmi? Ayya, sen. Ber, men o'zim olaman. Buna menim narsalarga qarag'iz hali. Ko'rdingizmi? Hozir men sizga bu dengizlarda Kорабль. Qo'yam bildim. Ko'rina. Ko'rinamini? Durust tugil. Ayta yangadan, bunsin qoldiramiz. Yangadan. Qaramagiz. Ay, sizni. Mikiki. Mana menim ikkinchi. Hozir men aytaman. Bu mana gil oyoqda yurib organdan so'ng ulay bir hal yurishim bik kerak ayber. Kreslo, divan. Yo'q. O'rindiq. O'rindiq, durust. Mana o'rindiq. O'rindiq. Hozir Zifa bara teatr deganga.
Зифа хәзер аны күрсәтергә генә тиеш мен Мында сөйләргә ярамый, күрсәтергә. Без белергә тиеш. Аха, әйдә. Нәрсәдер кызык. Күрсәт әйдә. Ярар. Юк, ярамый. Ярамый бит. Әйтергә ярамый, әйдә. Нәрсә? Без аңладык инде. Без шибен? Шибен. Шибенме? Әйе, шибен. Шибен. Әйдә яңадан, алайса син. Әйдә тагын, яңадан. Безгә кызык. Әйдә күрсәт әле. Сәлам. Тагын күрсәт. Бренди призрак. Басып күрсәтсәң дә бу әкрен генә йөри бу. Әкрен генә йөри торган әйбер. Юк. Ул бит булай да килде бит әле ул. Кешегә килә ул димәк ничектер шулайракмы инде? Кош бәлки юк кош түгел. Сыга баш бар. Әйтмә, син әйтмә. Сумалла, менә булай дулкын теге су, диңгез түгел. Диңгез түгел. Ну, башка чиракта күрсәт инде берәр ничек. Гел без монысын аңламадык, монысын аңламыйбыз без. Тагын нәрсә бар? Ничек? Булай башлана да. Җил. Ше. Салкын. С хәрефенә диде бит әле ул. Әйтергә ярамый бит хәрефләр. Бу булай килә. Йыланмы әллә? Ник булай дип күрсәтмисең син менә бит, менә булай дип күрсәтсәң әллә кайчан бетәтрик менә булай. Менә булай дип. Яисә теге үзең теге тел белән анда йылан ничек итә? Гел телен чыгарып ала. Мәсәлән. Я син һаман булай, менә син инде бу. Biz seni sahrallarda yürüysün deyip durabız. Nide huzurlanıp, tabiat bilen, şulay etip, hıyallanıp, birer nide icad kişisi deyip oyladık seni. Hazır min. Hayda. Hoppa. Цирк. Клоун. Клоun, bu fokusçu. Jonglör. Jonglör. Deriz. Ha, min mi? Min bu aytdim. Nərsəni? Клоун deyil. Клоун түгел, ул jonglör. Yox, dürüst indi, kloun da indi, dürüst, zifada dürüst. Kloun, jonglör. Анда кирәкми бит кем беренчерәк. Ничек итеп күрсәтергә моны? Менә миңа нәрсәләкте монда. Бу бренди злодей, масан. Уборщица? Bu ведьма. Ведьма. Колдунья. Dürüst, sihirçi. Убырлы карчык дип әйтсәң дә була. Мин ничек әйбәт күрсәттем. Hazır mıyım? Yok hazır. Min, sonra bit min. Bunu siz yıl sayın kütüp olasınız hem yıl sayın. Eti, sin bit şunday eybet, eyde indi kuyindi, sin bit şunday eybet bizning diye zifa şulaytıp kilip onu kuydırta yıl sayın. Min anı yıl sayın kuyam. Hem yıl sayın kiri jiganda min аны бүтән куймыйм дип антлар ишәм. Ул нәрсә? Кашкына. Кашкына? Нәрсә куйдыртасыз сез миңа? Yıl sayын. Мин аны куясым килми. Зифа узган елны. Әтиде инде син бит шундый әйбәт дия. Нәрсә ул? Шыршы? Юк. Шыршыны бит шулай. Шыршы түгел? Мультик. Юк. Ул урамга куйыла торган әйбер. Бассейн. Инде бассейн. Бассейн. Менә исегезгә төште. Куймыйм, юк, быел куймыйм. Юк. Мин әйбәт әти түгел. Юк, быел. Юк. Зинһар өчен. Әйдәгез быел юк. Беләм җиткәнен.
Қоясың. Yo'q, qizim, yo'q endi yo'q. Qo'yasan. Yo'q. Ayda былай aytamiz. Hurmatli televizor qaroqchilar, mында endi bo'ldi. Men bu o'yinni o'ynarga qo'rqam, ham mында tag'in narsada bo'lsa kelib chiqarga mumkin. Ham tag'in sizning isingizga tushirga mumkin. Shunga ko'ra bu o'yinni tugallaymiz. Sizga shap o'yinlar tilaymiz. Mana bunday o'yinlarni o'ynag'iz, agar qo'rqmasangiz. Unutug'iz u basseynni. Yo'q u basseyn, yo'q u. Yo'q u. Kubelek, sileşik bergelek, bu kadar kıp ışık, armısın sen nişik. Әтті біздің видеоға түсір әлі. Бұл шиғыр сөйлегеніңіз ме? Иә. Айдаңыз біз сіздің білен бұл видеоға мұны түсіргенше, біздің қолған әтилер балалары білен нендей видеолар түсірген екен? Инстаминут сахифасы. Сокланабыз güzellikке Sübhanallah diyemiz Үзі бізді тілемейше қойша күз Дидірәбіз Күз тимәсін ин қадірлі қызыма Тұрмыш күгінде балқыған жердегі қияшыма Seni самокатта yürürge үйренген дейлер, дұрыс ма ол? Мен де білем. Білесің Білесің ме? бе? Нешек? Шолай отқа Қасен берілер ме? барасың. Самокат велосипедтан нәрсесі біле айырыла? Самокатта екі гана. Нәрсе екі? Ай, жоқ. Үш. Нәрсе? Тәгірмеш. Қайда? Үш тәгірмеш. Самокатта. Ортында Ләлі, екен. тоқта, самокатта нешегенде үш тәгірмеш? Самокатта неше тәгірмеш? Екі? Үш. Ну, үшлі де болады енді. Ортында Бар, ортында андайлар, бірсі. Самокат білән велосипедінің айырмасы. Велосипед. Велосипедның бар педаллары. Аны үйлендірге керек. Самокаттың педаллары? Yok. Вана шулығын айтасы ебейтін. Самокат жүрсін үшін педаллар да болмағаш. Аны неше қаракетке кетіресі? Ayakını, Нешек? Navay. Үттінәсің. Мына, бір аяқ білән үттінәсің. Мына қазір сөйлегіз енді меңа самокатта нәрселер ішерге ярамай. Айда, айт. Сөйле. Кел мұндарақ кел. Айда. Yığılmazqa. Yığılmazqa. Енді yığılmaz. Шын нәрсе ішлері керек? Екі қол білән де? Tutamana. Qoya. Qarab yürürge. Qarab yürürge керек. Yoq yanına qararga керек, şolay mı? Maşinalar yürüy turgan orunda yürürge yaramay. Gerek şunday maxsus şunday yollar var. Velosiped. Trotuarlarda mesela evet, yeyse. Onga suğa qarab yürmez gerek. Turga gana qarab. Yoq, sulga da qarab gerek indi әзірәккенә. Onga da maşinalar kilmesin için yoluna çıqqanda. Ham kuşlarını sana barmaz. Dürüst, kuşlarını sana barmazqa çünki anları yığılırga mümkinsin, evet. Anları balalar meydanчыкларында гына уйнарга, йөрергә шушы самокатта, шулай мы? Менә шушындый киңәшләр бирәбезме без безнең тапшыруны караучыларга? Бу киңәшләрне исегездә тотыгыз. Юлга чыкмагыз, машиналар йөри торган юлга чыкмагыз. Һәм бары тик ярый торган урыннарда гына йөрергә язсын һәм йөрегез, яме? Шулай дип biz sizga шушындый киңәшләр тәкъдим итәбез һәм шушы киңәшләргә колак салуыгызны сорап калабыз. Менә шушындый күңелсез нотада мин сезнең белән саубуллашырга мәҗбүр һәм тизрәк таярга мәҗбүр. Безнең белән киләсе тапшыруларда очрашканга кадәр иптәшләр, рәхмәт безнең белән бергә булганыгыз өчен. Без саубуллашабыз, уңышлар!